Kaji Thylli kalong bau ni Briew dan ni Ktien ke jong Blei dan ni mesti mukot dan ni marushu lami tak uksut ni Thylli ni tahu yo bandrong biang sekabar kalong ba la isu penbei daladi dan Briew persang okey nganom le isu kata dah kabut dah kabor la jong dei tahu isu penbei daladi ke jong jingem pas kabalai kalong bala isu sar ni bersu sar bersu nyat te klem sai pi kata dan kambet ya ke jing sat ke senam ke jong trai te tu Briew dan kambet ya ke jing sat ke senam dei bersu sar penbei daladi dei bersu le daladi gitu tadi tahu uksut ya bu wan biang I are Thylli ni Briew re isu sar penbei daladi dei tahu yo bandrong biang but uksut kuma pi batai mana pastor kada insya Allah mar balik Phim dan show haga sense na jong Phim khot show mesti bekoi kalau wan me kei ba pi kwa kalau wan me kata ke jing kwa bor kunta ter but hoi kei ke bajah pa jalla jong yam hoi masu sen ai ki yeng ba ki tung kho ba ki do no ki khon andai ke basuk ni doai ro na ni ke jaka bo bleng penting ni ki do sisa are bang apa ke bible atas men berim kedon ki ki aklong uksoi priang ni kata ada udah keren lo Blei udah keren persya ya ki khon Israel memdai men penyak na gading ki khon nama gadon ke child sacrifice Blei you po jalla jungi ke dia